Bamugula bamuwowa batusabye tune muziki abati muzika mbusiramu bali kutukana bali kwechusa atakabenda kujja muzika mu bulokole abalokole basabira omuntu kabeta sitegiza mu idini lyabwe chobona lulikona muzika mbusiramu kati muzika yene gano adone ensonga lefe donka tusa kintu kindi mutima mugulanga twamuwowa n'omuwowa ebigangu byenkulaze ebigangu byenkulaze babanga bekerere bikali bayo ekiri kiwera amagombe tumaze okusima munakola mutya munugaje mugazike gazatabu wanga tumaze okola kitikoze ate omulambo tujja kuva mu numba lobagano wamuleta maji obaki tujakumuzika muki mukivulo kitano musitop muzeyi lwaki muli kwenda okuzika muti kukisayo kubanga tubamuwowa okuwowa niki ndi omuntu oba bakufa mu bufumbo bamukole bamuwaki amayale yagawani nanka nagamwini amayale sigaba amayale singa omulambo bagutwaire ire waibwe omulambo mukatuliki protestant wamulokole service yona Gaji Protestant wano kubanga no muidanda bimanda atunze itako kuva kuno pakere kuida da muwala we so confused, we don't have any confusion here. We need a person who understand, who know everything. But here amanga sisi tuwiko hapa tutumanyi muliko tukola zibamanyi they know me nga oli kubona bambi mbera ya kachankano mbera ya kulwanagana mu disi iganga nga wabalika olutalo wagati w'abasiramu n'abalokole wabula nga entabwe eri kuva ku kulwanira mulambo eriyo omukyala bambi yafuire mu idwaire ekulu ekirudu wabula nga okufa kwe kwabeere mu kwa matankani Misango, omukatazi kwa wamama muzei, tujja kunonya mande balo bane binagire bali kolera. Ebiwa. Ebyasi banokoti. Bano ba polisi. Muslimu kakubera mazima. Kwenda tisa. Kwenda you go the patrol. Wait fast. Omukyala yendi kwogerako eyafuire bamweta Namukosa Jessica era nga tutegezebwa nti Namukosa Jessica emyaka nga mukaaga musanvu yava maka agabazaire be ku kyalo ky'Ebunyiro bambi yaje yafumbirwa mu tawuni y'Iganga yafumbirwa omwami Hassan weire amaka ga Namukosa Jessica gali ga ba Protestant era nga abandi edini ebiriyo tilyabalokole wabula ono muwala waibwe bambi yava wane Ebunyiro mu balokole ba Protestant yaje yabayira Hassan omusilamu era bayo mu bufumbo emyaka ejurako mukaaga ku musanvu era nga bambi Jessica Namukose yazalira Hassan abana betogere ku nti babiri Jessica ono Namukose nga atusa mu bufumbo bwe ni Hassan tutegerezebwa nti Hassan yamutola ku lina lya Jessica yamuwe erina ery'Ekisilamu erya Husuna era mbu mu bufumbo wabere mu Iganga ni Hassan Namukose abere nga tebakamweta Jessica nga bamweta Husuna wairenga bino bibairewo abazaire ba Namukose bo bakuba ati obufumbo bwa bano babetu babwide bulungi bagana buje mwana yafuna abantu bayiga abidi abamadi babayikwa nikaikani aide wano kutumbula wano
Bambi entabo yavuire ya mukyalo no namukose okufuira mu idwairo bambi eri ekirudu era nga wano omusaada we Hassan we atandikire entegeka ey'okuboneka nga bamuziika mu idini lye ery'ekisilamu wabula aba family ya namukose kino baberenga bali ku kidema nga bakoba nti tebabanga ku mikolo bambi gyakolebwa egy'okumugula mu butongole omuli okumuwowa n'okuleeta amakale n'ebintu ebindi era bene bagemye omulambo baguleetaga n'ebunyiro nga bakoba tebali kujja kumuziika mu idini lya kirokoloba Protestant era nga n'emikolo gye bagitandise bano babe basimira amagombe era nga babe bafunye sente da kesi nga bajire mu tawuni y'Iganga bajire kugula keso basanduko y'abafu mwe banamuziika kino kibasazeewo kitankwire oluyiro lwa Hassan era wanakacyankane katandise nga buli luji luli kwenda bambi okuziika namukose nga timu ya Hassan erikoba bali kujja kumuziika mu idini ya Kisilamu abe wakanga bakoba nti bali kujja kumuziika mu idini bambi lyekiko embere tuweri omuwala oyo yalwala walwala abakaire bene bamubeera bamutwala ekirudu bwe bamutuusiisa ekirudu yabaayo enaku ediwera buti babaire nga bali basiibula enkeera yakutuka buti wakutuka omukaire nga bazira sente dikola ki dimutoolayo esente debaye kwenda mu idwaliro nga ningi omulenzi yakola process na ambulance bamutooleyo buti we bamutoireyo baba omulambo omukaire nga alikoba ati wetuve eno tulijaziika wa budaka mama w'omuwala nga bakalisasula mulambo ni baba w'omuwala yakati mujaziika wa budaka omuwala nabawa omuwala kuba bali bamuwowa n'omulenzi nga basiba naki ninika aye newaibwe nga balokole aye baba w'omuwala yagaba omuwala muki mu busiraamu ng'asibye ninika butimpegano batolera omulambo okufuluma mokyale bati igeti y'eidwaliro omukaire yatandikirawo okuba amasimu ati omuwala wange tajja budaka tujamuziika buniro aye tujamuziika mu idini lya Kisiraamu ly'emwenda baleeta omulambo bale baona baikiriza ati tuziike eyo abaana baida kujanga eyo budada babe babone kuki mama waibwe butimpegano olwatuuse eno omukaire yekyusa ati omwana wange ife titubanga kubalokole titubanga kubasiraamu tulina muziika mu idini lyakirokole kale nikerera aliwo bale bali kwenda muwala bamuziike mu idini lye bali bamwizaamu eri omulenzi ayi bano tibali kuikiriza bali kwenda bamuziike mu idini lyakika nikerera aliwo nani amainago nze sungwa Charles yatwalibwe nakavule bamukolaku yalema twayongera okola ekisoboka gaire engulu twayongera okola ekisoboka waire engulu gano kukyatese kutwala omwangu oyaga kirudu gano twalibwe kirudu ayo okusooka obusooka tikola nti omwana oyo yeyendera okulwala oba lunkisense oba musuuda omwami oyo abaire talina omwana gaife mukolemu waimu mukolemu gaife eyeyeta jamusamba busambe mbegano kabiri niko olwo lwatambulanga okutuuka yenina muno mwona mwali muki nga manigenige nenani nengali nenkumi mamiru evidence ogibona kale mpegano tuwaziza ke tuli kubona nti ono yafuna buzibu okufa kuyiba nga gazira kalina kubuusabuusa mpegano akonda mwana yakyalwa eyo tubaire na mwana balwaza nabaire mwidwaliro yena ni mukulu we omwana yafa omwana gafuire awo entegeka y'okutambuza omuntu yaita yati bamwambulensi ogwire ku ssaawa 8 omwana bamutuusa so lwaki timuli kubaikiriza kuziika mu Kisiraamu
titwenze kisiraamu kyonka twenze omuntu eyakubwa n'afuna obuzibu ku beeni tusobola kumubaga. So mami nkobera kuku lwaki muli kulobera okumusika mu kisiraamu? Namukose Jessica Viola. So lwaki muli kulobera okumusika mu busiraamu? Ife tuyidinga omusiraamu aida bamuwoga bamusalira amawale bakola kimemale yatwala omuntu. Aye ife titwatyama ku tituyidi oyo titumubonanga kale titudiye baali memale bakola ki bawogagana obaye bakoleme baleeta amakale ne basasula omulambo mubayikiriza. Omwana tulina omuziika wano wetwamuzaala tujjamuziika mu idiini ifone okusingira enfa gy'omwana waife. Omwana waife oyo yaida yetulimba Mami lwaki temuli kuyikiriza aziikirwe mu kisiraamu? omwana oyo titumubonanga omwana waife yamutolera nga yaka mu isomero titumubonanga nga ife twamuzaala mu gundi mu baprotestant mwabeire asabira mu butongole titumubonanga nga ali mu ebyo ebyekisiraamu ife titubidi kuba titumubonanga ku maka gaife ntyaide bawo abasiraamu bawoowa bomwabawoowa ife titubidi naye tuwulira nti abasiraamu bagoowa abantu ife titubidi yawoowa nani omwana bamuzaala abantu abo omukazi n'omusadda tikekiri The part of the meeting is useless. Because Muzei Male is not there. You tell me where the body is, so that we got the place. The body is there inside that place. You can't get that place. You can't guide. Mukama wange omulambo tuguva wano first of all omuwala yasambibwa musambibwa you know alina okuzikibwa mwidini eriri abasambi baleke tutegerera wewe bakola amawale basibako ebigango n'okunaga ebigango ebyo bakola lwaki babikola ku mulambo baleke tumanirira you know tukwenda bimana you know omulambo tuguva Bataka twena ngaimwe abataka mwogera ku abataka amulini eri abasiraamu ndi Fauza na muganga era tuli kuikiriza omugala azikiwe muki mu busiraamu bamuziike kano ku kijja aye nga buziikibwa mu busiraamu awo wenko. Okay, obuti abakwe babaga amahali ne bagula omugala mudda kubayikiriza baziike begana omuntu afiire. We don't need anything, so we are going to bury the woman in our idini ifite kuikirizaamu Edo Plustan, Obalokole, Obalamaji, Obalitachi, no confusion here. We are here to guide. We don't want to kill, we want to guide. Omulenzi yakuba omulenzi ensigo. Bagana ki? Oba jainda kumusibwa tudamu ke batumusibe. Oba tali kwenda. Aliwa ye. What do you need? Twamuyamba buyango obutamusiba. To eat. Okay. A person who understands. Yani bairenga mwikiriza. Not what bring here a miracle. You get a miracle here. Okay. So amagombe mwamazero kusemema mazeira yakaja kuwa
ngate mu mitwalo gati 5 begamba tusosole mitwalo 5 ate kesi yone eriwo kesi edikuida kusima kesi bangome ngaza kesi kubanga amango gumi I'm a person who working in Kampala. I'm working in local construction. I came here to know what is here. Here only sing. Olibibona amazima gatwala kibichi mutamivu mbegano kwikiriza amazima baide batoli wano omulambo olumukwawo yes toluwire zinsonga yes aha batole Kameramani wange datubalageragiko kwembera nga weri wano. Police yo mu kitundu kino eyebunyiro bambye eyetaibwa bukubirire nga abantu bali kwenda kutandika kubagana okuida gano era nga wendi kwekeza amawire gano police eri wano ngeri kugeza kubambye okwogera n'abenganda nga kwotaire nibana abako okubona kiki batuukaku okuboneka nga baziika bambi omukyalo ono ngawe muri kubona ngawe mbakobye aba family ya namukose babere batandisa n'okukuma olumbe era nga ekisike kino luvainuma olw'okwiza omulambo kugutole kiruddu baida bataawe ekisike kino era babenga bali wano nga bali kukuma olumbe era ngawe mbakobye tukujja kutuka kona inumere amagombe baye batandisa okusima abajira okubona nga family ya Hassan yona ida ingerika anti yona yatandisa okola emikolo mu bitundu ebyebudaka nga bali kujja kumuzika mu busiramu era nga muna amagombe baye batandisa okusima era nga ambulance tugibwine ku ngere taibwa bambi eri kujja okunona omulambo so embere to weri cameraman so tuwaina kuku oluvainuma police emaze yaigala wo olwigi yaigala wo enumba omuli omulambo nga buli luuyi luli kwenda cameraman datweyongereyo police aidye yaigala wo enumba nga buli luuyi luli kwenda kuiba mu mulambo abasamba bali kwenda kugunaga baje baguziike ebudaka ate bano aba protestant aba balokole balikoba nti gulina okuziika bagano police kyekoze kokuba ate kaigalewo ku enumba eno so nga otwogera n'omulambo guli munumba bagwigaliza so tutwidye biri kujja kuwera aye nga buli luuyi luli kwegera abewaka bakambo tebali kujja kwikiriza mulambo oguzika mu busiramu abasiramu bakoba ati namukose kusuna bamuwowa era nga balina okumuzika bambi mu busiramu so bityowe biri nga oli kubona gano aba family ya namukose wano wakebunyiro baye bakoze entegekeda edokusima amagombe ni gano cameraman sembera kukweno era nga bakoza amagombe gano nga wakuzikibwa mu kirokolo ba protestant era beno nabaidye bakola ebintu ebyebwe wabula bana ba Hassan munantaga gwamu nibaziika munze cameraman weno tagwamu nibaziika iwe abantu bakambwe baida kutako waitaka ekiriwo kiri kaya eriyo n'entana eyindi evuga okusimibwa gano abasiramu timu ya Hassan yona ekobya ati afadhali katutewo twena anaga ife azikibwe mu busiramu era abasiramu balina engeri yebalinzamu balaba tali basiramu balina engeri balinzizamu agaiwe nigano gona gali kusimibwa gano bona balinziza babuvanduba mu nkola ya kisiramu so bityo ebiri nga kerere kajja maiso cameraman so yebinawera byayona yebinawera kere kujja maiso uti gotwogera na amagombe gali ga mirundi ebiri agaba lokole yaba ina agaba siramu so bene bana salawo yebanamuta abanamuta mule ababamuta muno obana yenda bene okusinzira kunsalawo wenaba bambye banamuta so embere to weri abakali kusubscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira.